أزول نصبر 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 نعيا ذاك الصبربر ديبي وبكابيل ولاش تكذات وصغار اني فرن غفطيط اتواليم اني جوجن نغي بعد نغف نزون ونا ذا السلم إيه أنصف يسون غار تيبي وبكابيل. الخطا حملة قد بدرا يسمون ناكل كمي حملة من يدنا شود السري اهيني يتجا الخطا حملة قد بدرا يسمين ناكل كمي حملة تحركي ودني كش من دروني وحلقة تحركي ودني كش من دروني وحلقة ليش الخدمة تضيمولي وين اللي ستي زي والذوق ازرع كمدي المناني وخدمة قبل لا نسفرو ليش الخدمة تضيمولي وين اللي ستي زي والذوق ازرع كمدي المناني وخدمة قبل لا نسفرو. Vous êtes prêts? Un zuflawan, un sofiswan, la slamanwan. تنبرت نونا كي كونويا إديو سنة ساقيني زعما دينا ذاك ني راسو لا ماغي مذا نوك ساعة ولاون ميكونويا ساقيت سبقنا مديمي دو سامر ذاكي ساعة 50 ولاون دونك قبل كون بدو تمغرايا بغي غاتوت مافوس تي لاون ديالك استغارتت يكونوي بيسك فوز ات سوليدير اساي. Alors donc, Asagit Zram Tsidukla, l'association Le Cœur sur la Main, ou le Kagi de Kfous, mais vraiment, il y a de solidarité. Et il y a il y a un chishakini, la maladie, نغطانينس يغالي يتنارني عمي قوالي الحريم ماضي الناس دعناكين يتعرسي وكنا دينفس فاش تاقي قد يخدم une opération qui coûte 60 000 euros. دونك اماكن درنا تواشوت كشيشاكي سميت رايان الشيراني ساعه 12 سكواس كاثوره نتا لا نوفيل فيل دي تيزي وزو دونك تاسي خدم لي دوسيي داد مع المينيستير مع كيكا داك تاعنا تمسات غدا الشهور ils ont reçu aucune réponse يقيماس ندها يون كان وفريدي وكنيا أتسمعن ثوذات وجديجاكي وقشيشاكي سي كو أتكريان لاسوسياسيون كينسن وضع عرضا أتسكلن أفلا جونتياس أكو دعنا كين دي حلفوينا كان يمدانن سلمعنا بواليك زمرنا كدا عيونن إمدان ديالنا من اثنين. دونك لاسوسياسيون كي تكرد ثلولد سؤال فقارو يسلا دغاو تماس نرايان خدمن يونو كالايو تمارا كي دي بانيولي اتصل على كل قريشه هكا خدمن صوضن ثورة كان الجمعنا كيف نتحاوش اطاس 50000 لي زورو دونك 50000 اورو بمعنى خصنا سن 10000 اورو يوكنيا لو ريف دوفيان رياليتي ولكن تركيز لكن ريان هذا يغال هذا يحلو ان شاء الله بمعنى مازال 10000 لي زورو كان يوكنيا غادي يضروا نشتاقيا دونك سكون ويدا عندنا كاين سي كذا كم يزمر ما سنتين يشبه ربي لي 10000 اورو يقول ساعه عمرها يوكنيا اثني جمان قالنا غرانا ذكر بستان ذكر الضوار دونك تمنع ساقا كاكيا يدناني كذا كي داعنا ما في قراين لاسوسياسيون هي ذاك يوم بواط وين يبغانا ذا خدمان دون يبغانا هذه في كيدير بني وكذا يعاون رايان أكيد يعني كنا رايحين ونسيت الرحمن في مرايا كي غاسو لما يعني كين المعاونة فوالا دونك واجيني داين يعني أنا كاجيني سيدو كلاكي لاسوسياسيون كي تكال أي غار يعني كني ذاكن ثم مرايا ونني ذاكني زمرنا نخمن لي reçus pour les impôts en fait ما ديك ويدي يبغانا نخمن لي دون زمرنا نخمن لي reçus pour les impôts دونك فوالا ممكن ذاكينا اللي كان ذاكن ولا ولنا ثني ضمارك ضرايان أكو ديك هذاك كهلكن إن شاء الله مليون كهلكن تيدي قابل الدواء حلو إن شاء الله نشتاقين السلام على خطر
تودار كاينين تراس تودار سيتان كدير ذا الزلف 100 امدان فهم الشاكي وين زمرنا دي عاون او يدو كان شو كان دعنا كاين بيد رحمه ساكنه تعاونهم الا قد دعنا كاين اتصمت نشرحهم الا قد فارس نتبنيت اتشرحهم اتوت مفوس مي دعنا كاين ادني تنمر قران تصطس شناين إديالا نثغرياكيا إواكن ولاد مدن في نفوس تلر تفوس المعاونة أدسن إواكن الشنون أتصي شناين نسني نعطي المرتم قران تدي تزبرة نشو كادي بعقل على الساقينيا الصدوق رشاد لا لا والذكي غادو لا لا ما عدت في العمر نعشان لا لا هذيك تجي والسالو لا لا لوين بذومة غراتي عندي زوج وزين حسن مثل موصيين يا الفرحين أحياتو لوين بذومة غراتي أحياتو لوين بذومة غراتي عندي زوج وزين حسن مثل موصيين Voilà, on est là pour faire ce qu'on peut faire, voilà. تنميرتي كما حنا عمر بابا سي الزلفليك الزلفليك الخلاق ساكن ولك سوشان باش تعاون داقشي شكي هكنا كذا في مورت غايال ان شاء الله فوالا نسد نعاون وقت شاكين فوالا نسيس نعاون هذه يحلوم اي فوالا نسد الفرح لمقران ثمرة فوالا جيسبيغ بيان تحدث طريقة فوالا السلامات عليك السفاني السلام ومازال الخيرات ذاك الفرق كان مازال il y avait 4 galas et vers le prochain gala un présent on sera présent là et puis ان شاء الله يحلو شي شكل تنمية صحيح فوالا صحيح Ryan Azul, bonjour TV Web Kabyle. Azul. Voilà, aujourd'hui, on t'a vu sur scène, accompagné des chanteurs pour un gala de solidarité. Voilà, c'est ça, on s'est mobilisé pour Ryan, en espérant vraiment que les fonds seront suffisants pour son opération. Et Inch'Allah que tout rentre dans l'ordre. Voilà, vraiment. Si on a besoin encore de toi, on peut t'appeler. Avec plaisir, Inch'Allah. Si j'en de ta part, on te dit bonne continuation à toi. Avec ça, merci beaucoup. Et puis, un bon chemin. Merci beaucoup et puis j'espère se retrouver. Ah bah très bientôt, Inch'Allah, avec plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, au revoir. الزلفلاوي TV Web Kabyle. الزلفلاوي C'est une spécialement c'est une association. C'est une association, le cœur sur la main. Ouais, c'est le cœur sur la main, c'est pour aider le petit garçon né Ryan pour faire son opération, son intervention ici en France. Nous sommes نعاون
الفاس كنزورو الصدقه هذيك الصعيد ولا الله جديد نسمكتب القبايل لكن يعطيك النيران جايك ان شاء الله بون كونتينياسيون ان شاء الله كشتي لك نبدا كل كينيك ان شاء الله essayons on va essayer inchallah de venir le 6 pour le gala que vous allez organiser 24 c'est pour Ryan ouais le 6 c'est pour un chanteur ouais bah justement je vais juste parler avec lui في كاين de la carte de visite تنمرتوا لي بون كونتينياسيون ان شاء الله تنمرتك صحيح. Un grand merci déjà pour tous les gens qui ont œuvré pour tout ça. Et puis pour les chanteurs qui ont accepté de venir. Et voilà, et j'espère qu'il ira beaucoup mieux très bientôt et puis que ça servira de modèle pour la suite. رابح الزلفلاك تي في ويب كابي الزلفلاك الخضر bonsoir tout le monde. ساكن ولا فما راي قد هكا كاينه باش تعاون مجمعنا راي يعني قلنا نكمل في كاع الكل شي زمرا عندنا راه فما راي كاوليك جمعتنا الخضر en fait la soirée qu'on a organisée au café de Paris à Ménilmontant. Donc alhamdoulilah ça a été une belle réussite. Donc ça va, il y avait du monde même si voilà que enfin on s'est attendu en fait qu'il y aura beaucoup plus du monde mais ma'alish alhamdoulilah pour l'instant en fait ça s'est très bien passé. Donc d'ailleurs je remercie le patron du café de Paris donc Bachir qui nous a prêté la salle. Et du coup alhamdoulilah voilà cette soirée en fait on a récolté 1300 € pour Ryan, c'est quand même beaucoup quand même, c'est une belle somme pour moi parce que c'est mieux que rien quoi. Donc inchallah le 24 on va faire une autre soirée et puis on va continuer dans ce sens. Et j'espère qu'on va arriver en fait à atteindre la somme pour lui acheter le fauteuil roulant et son corset Inch'Allah. Et on va compléter en fait pour son opération Inch'Allah pour qu'on puisse le faire venir le plus vite possible Inch'Allah. Et je tiens à remercier tout le monde, tous les gens qui nous ont aidés, les adhérents de l'association et puis toi Al-Khadar, notamment TV Web Kabyl. Al-Khadar, tu nous as beaucoup aidé, merci beaucoup pour le travail que tu as fourni et que tu as fait. Donc, j'espère Inch'Allah on va continuer dans ce sens. Inch'Allah, parce qu'il y a beaucoup d'enfants malades et notre association Le Cœur sur la Main, on est là jusqu'au Sarayat Al-Qaran. On va continuer dans ce sens et j'espère que tous les Algériens qui vont regarder cette vidéo, Inch'Allah, c'est un message que je vous lance. Quand même ici en France on est 5 millions d'Algériens, on est une force. Si on arrive à donner 1 € par jour, enfin par mois pardon, une petite somme en fait, si on arrive à s'organiser, à créer un réseau d'associations en fait pour aider nos enfants qui sont très gravement malades et qui sont délaissés en Algérie, si on arrive à faire ça, mais vraiment 1 €, 10 €, 5 €, ça coûte rien par mois. Si on peut parrainer un enfant en Algérie, c'est quand même nos frères et c'est nos enfants qui sont malades. Malheureusement, l'État, ils les prennent pas en charge pour des raisons X ou Y que tout le monde sait. Et puis nous, on dit, on est là en tant qu'association, en tant que mouvement associatif. On va se mobiliser, Inch'Allah, pour tout faire, pour aider ces enfants. Ryan, Inch'Allah, on va le faire venir le plus vite possible. Et puis voilà, de toute façon Ryan, en tout cas ne t'inquiète pas, tu vas bientôt venir Inch'Allah en France. Merci beaucoup Al-Khadar et merci à tout le monde. Merci beaucoup Saïd. طلعنا لديان زلفلام كما قال لك كاين اللي في مور تلقى كما دير نعاونيك باش تخلط مع رايا كاين باش نعاون راني كما رايا ديال كمور كم كيف حصلي ماني باش زعما عندنا مع رايا Ça y est, comme je l'ai dit la dernière fois à Al-Khadar, la première fois où tu m'as filmé justement au Galan Bagnolet, je voulais tu rallies des CRM parce que ça fait 3 ans et demi que les Français avant même de la France à l'air surtout pour les associations et franchement j'avais pas de réponse et là alhamdoulilah le rêve commence à se concrétiser. Ryan va bientôt venir, on va bientôt payer l'hôpital au complet, donc voilà, que du bonheur et je remercie tout le monde, je remercie les bénévoles, je remercie justement aujourd'hui on est au Café de Paris, donc je remercie le patron Bachir qui nous a ouvert cet endroit, les artistes bien sûr et voilà, les artistes qui ont répondu à notre appel, les musiciens bien sûr, sans oublier, et puis voilà, et puis l'ensemble, les amis, nos proches, les amis des amis, voilà. En tout cas, c'est un grand mouvement, ainsi que toi Al-Khadar bien sûr, j'oublierai jamais le kharik. Merci beaucoup.